Kecengsi kardom kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara to ana pasta mela pen pinila so video long nali tumpana ke wan pila bangki ko sonsi uruna doya 3.0 a form ka fila poneng jima la so puthak sinili nali tuma pan la so video long etheti ni alam nang than pachini ponikpo nali tum la so YouTube channel la long sinang hom de bilang pule ke chimon pen nali tum subscribe kon la pen video nali tum share ponikon tane non uruna doy 3.0 a form ko sonsi ka fila poneng jima la so puthak le lang polonang la pen chethan pononang tane non chitan polonang kosonsi oronadoi 3.0 labang so form ka fill up poneng chima la so puthak lelang pononang jongsinali tum kidam tang hot oronadoi 3.0 a form long dun de la pen apply dun de pulde puthot non area long stame a form nang lek bom lo la pen apply stame cheng ponik bom lo tane non kosonsi labang so form nali tum jongsi long pulde kosonsi ka apply dun nang ji ba ka fill up dun nang ji ba la so puthak lang pononang lapen kidam tang host tame hola renewal atum stame renew kuri dun long le pulte non puthot nali tum renew bang kuri dun tumelo lapen renew kurin kuriji from stame la isiver lo non nali tum la screen long ke thek pon long bom la so form pen se nali tum renew stame claim nang po tande non pathek pen lang pon lo na ko sonsi ka fill up pon engji ma la so aputhak le nali tum thek pon long ikji finance department mate application form oronadoi 3.0 lapen nani tum dak akai himanto Biswa Sharma a photo dak thek pon long ikpo kichengsi nani tum dak pen ka fill up poneng ji la bangke la sodim nani tum photo epak pa boneng ji la pen photo anung nani tum amen chitok duneng ji mat nani tum assign nang kopo lapen jongse nani tum oronadoi aprang men dalong ikverlo lapen renew nilang prote nani tum renew ji afan la so adim nani tum ka fill up duneng ji la bangke kenang sotlo are you exiting beneficiary under oronadoi scheme nalitum labang so box along yes pu la putik pidon iglote chok exilo na pen angton details non koson se ka fill up neng jima la so puthak chethan ponthulana non ka fill up ponthuneng ji la bangke la son lo nili amuta pulo jongsi nalitum aprang stame oronadoi long don la pen renew nelang pulte labang so a box ang tik pi kon da photo pa bore kon la pen dak pangke ration card number tok do nang po la pen district amenda chitok do nang po LAC mate assembly constituency la so amenda tok do nang po la an tok thailo pulot angte puthot la applicant details la number 1 long la bangke applicant details lo mate ke apply vek abang phu mate abang phi amen lo first name pulot angte la dak banali to amen lo jong si medila long copy ni sing hai huido pul dak tok don melo la pen la dak la last name la bangke akur si tok don po la pen ala ka apply vek abang phi pen relationship amen la bangke dak lo tok nang po jong si arlo so amen si pen si apply don pulte dak bangke pin so amen lo tok don nangik po la pen ka apply vek abang jong si pinso pulte da male long tik pidun ikon kali pulote female pulte la female long le tik pidun ikon la pen la dak bangke date of birth mate ala ama emhang ke thek arni la so tarik achiklo la pen aningkan la so dob a box song bangke fill up don nang po applicant details fill up ikder lo plotangte non bangke nalitum la address details bang fill up don nangsi la pen kichengsi dak pen block bang tok do nang po blog amen la pen nalitum ward number mate gp rason vdc do pulte dak tok do nikon ave pulte nalitum area men le tok don stami chok exi la pen la village name mate dak bangke arong amen lo la pen locality landmark dakta nalitum kopini hospital tibokhet hospital do school do pulte la somen le dak tok don stami chok exi jongse ave pulte nalitum area men le tok don stami chok exi la pen puthot dak pen mobile number la sodim fill up nang po la pen mobile number bang ta hola aadhar card ba bank account pen killing dotang a mobile number si la sodim bangke tok donang po la pen pin code puthot dak pen tok donang po house number dak tok donang ji house number kona silong ji ma pulte nalitum voter list mate voter acha ba nalitum download igon hodak pen nalitum house number bangke doik po la pen house number fill up ikdet pen api dak police station tok donang ikpo mate police station amen la bangke tok don nang po pen number 3 long lang pon lote dak priority household dak please take pu dak ke tok pon do na tum theklong ji jong sela ka apply vega bang jong si hemi people la sodim tik pidona la pen dibyang akeng ari ke rason ka hong hab ba ame ka we atum pulote la dibyang long tok doni kon la pen divorce woman mate
penandolo la pen apenan pen cikak dak pulo tangte la sodium sitik pidon nangpo la pen AAY kedua tum pulo tangte la sodium sil tik pinangpo women AAY beneficiary la pen ka apply vek abang pijong si penando de unmarried women pulo la sodium bang sitik pinangpo la pen register living the government registered old age pension institute mate old age pension along kedo dun abang phi pulo tangte la sodium sitik pinangpo la pen puto dak do thulang woman was computed household income less than 2 lakhs pulote na la sodium sitik pidonangpo la pen dak dispute woman living its ems la ta la bangla unimportant alilos tame non akimi pulote nalitum la sodium bangle tik pidonigon la pen number 4 long la bangke bank account details dak bangke choglim ba fill up dun pamenangpo kichengsi bank account number dak togdun pamenangpo nalitum bank account along lang pamepen la pen bank amen la pen dak branch amen passbook long sid long thai pola haike la pen IFSC codes tame dak pen fill up dun angpo la pen bank passbook first page la bang kenalitum print out si la bang so application pen si krong rapet nangpo la pen nalitum la bank pa first page nalitum pidun ma pidun dema jong se pidun pulte la yes la sodim la putik pilote chok eklo la pen number 5 long bang consent mate self declaration la bang kenangpo self declaration apandang nalitum Aadhaar number tok nangpo la pen la consent for epics and ration card la pen dang nalitum ration card tiakta voter ID number dak tok do nangpo Aadhaar la pen voter ID number tok dat pen aphi self declaration nalitum complete loma complete plema nalitum la yes no option do nalitum la yes long si tik pinangpo ladak tik pi ponik det pen aphi ladak bang nalitum amen pinangpo mate signature pinangpo la sodium signature pi thek the tumbang ke nalitum la ari pen la pu ber tam stame chogi stam le ber stame la pen la fill up det pen aphi puthot dak do thula nalitum dak thek thulong ji self declaration or do la so form la bangke la so form lo form ka duka pen pak thoma form an nalitum long ponik ji ke apply vek amen dak to nangpo la pen hola relationship amen to nangpo arta ko an malata nalitum dak fill up nangpo la pen ko sodim sikidoma la sodim address bang la dak tok do nangpo la pen nalitum dak ration card number tok do nangpo la hai tok don det pen aphi pothola ki jut si lo nalitum dak thek longji dak bangke beneficiary amen la pen dak date tok nangpo la pen beneficiary signature la pen place dak tok nangpo la tok lo pole chok eklo la pen baki ako kapre ka form do thuji hola so form bangke ada MEC sil la hai theng nang kok ji apo hola so form bangke nili long bangke available bedat machine nili na piklang pon thek that po adak nalitum MEC sil theng si hadak sin nalitum sabin nang po alang litum si ponik po la pen ko mama tum si kilong ji malong lema la so puthang nili already video ka upload pondo la so video jong silang de lang put non la video kijut molam nalitum theklong ji hadan ber pen nalitum lang ponigon koma tum si labang so le long dun jima long lema labang kenalitum hala so video lang pen si chini ponik po la hello orunadoi 3.0 a form ka fill up process lo la pen koma masi ka apply dun long ma long lema la pen ko so area sinon ka apply cheng pon bomma cheng chema nalitum labang so video comment box long top pen nalitum than pechini ikon tante pinia video labang kel anleng ton ponik nang nasi domi thakme kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do anfans tame nilin pen kardom